Psalm 101. We'll go ahead and read verse 1 to 4 because that's my original plan. But really tonight the message is verse 1. Mag-focus tayo sa verse 1. I'm going to put my block of wood here. Psalm 101 and verse number 1. Kung nasa amen? Kanamaning dog palihog para sa pagbasa pulong sa Diyos. I promise if you'll listen to me tonight, I will help you. Kung ikaw maminaw nga makugihon, karon hapon, ako mutabang nimo. Kung dili karon sa umaabot, pohon-pohon, manginahang lang ka ni ini nga kamatuoran. Psalm 101 and verse number 1, English una, Visay kaduha. I will sing of mercy and judgment. Unto thee, O Lord, will I sing. I will behave myself wisely in a perfect way. O when wilt thou come unto me? I will walk within my house with a perfect heart. I will set no wicked thing before mine eyes. I hate the work of them that turn aside. It shall not cleave to me. A froward heart shall depart from me. I will not know a wicked person. Bisaya. Ako mo awit mahitungod sa kaluoy ug paghukam. Nganha kanimo o Ginoo, ako mo awit. Ako magagawi sa akong kaugalingon nga maalamon diha sa usa ka hingpit nga dalan. O kanusa ikaw ngari kanako. Ikaw mo duol ngari kanako. Ako mo lakaw sulod sa akong balay uban sa usa ka hingpit nga kasing-kasing. Ako dalit mo butang og daotang nga butang sa atubangan sa akong mga mata. Ako nagdumo sa buha nila nga mitipas kini dalit mo pabilin kanako. Ang usa ka masukihon nga kasing-kasing mo biya gikan kanako. Ako dalit mo ila sa uska daotang tao. Sa diya nag-start ko nagandam sa mensahe karon hapon, abi na ko magwali ko kabahin sa verse 2 and 3, kabahin sa pag-protector sa atong mata, dali maglantaw sa daot ng mga butang. Kay, he says, I hate the work of them that turn aside, it shall not cleave to me. Kung ang Kristohanon mo tanaw sa mga butang sa cellphone or sa television, mga butang nga hugaw, kahugawan, magtapot, magstick. Magtapot nga to sa atong kasing-kasing, magtapot sa atong what's the word I'm looking for? Konsensya? It sticks to you, it makes you dirty. And I thought that's what I was going to preach about tonight. Ang pagka-importante sa pag-guard sa atong mata, aron dalita mo lantaw sa kahugawan, dalita mo tanaw, dalit mo butang sa daotang-butang atubangan sa atong mata. I thought that was what I was preaching tonight, but I never got out of verse 1. Nag-start ko sa message, o wag yun ko nag-finish, wag yun ko nagpadayon nga to sa verse 2. Verse 1 lang ang mensahe karon. The title of my message will make sense at the very end of the sermon. Here's the title of the message. Have you lost your song? Have you lost your song? Nawala ba nimo ang imong kantahon? Can I say that? Have you lost your song? The Bible talks a lot about singing, Old Testament and New Testament. A lot about singing. Importante kaayo ang pagkanta para sa atong walk with God, para sa health sa atong espiritu, sa atong kasing-kasing. Music is important, the right kind of music, and singing. I'll talk to you tonight about Have You Lost Your Song? You're not going to understand that title till we get to the very end, I don't think, but we'll see. Nawala ba nimo ang imong kantahon? Magampo na ta, dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Heavenly Father, would you bless the message tonight? Would you fill me with your spirit as I preach? Would you help me, God, to say exactly what our people need? And Lord, you know I didn't plan to preach this tonight, but you very clearly gave me the message, the truth, and you guided me in the preparation. Now, dear God, would you please guide me in the delivery? Help me, God, as I preach. Fill me with your spirit. Help me, God, to say exactly what's needed. I need your help, Lord. I love you. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ko mo maglingkod. Ang akong mensahe ganiyang buntag, halos tanan, tibok outline, gisula sa Bisaya. Ang akong outline karon halos walay Bisaya. Ang tibok outline I think is English.
Pero magsulay ko magsago-sago sa Bisaya pod. Sa atong text verse karong buntag si David David makes an interesting statement. He says, I will sing of mercy and judgment. Mercy, kalooy, ug paghukam. Now, those are two words we don't normally put together. Kung maghuno-huno ta kabayan sa kalooy, dilita diretso naghuno-huno kabayan sa paghukam. Kung maghuno-huno ta kabayan sa paghukam, dilita diretso maghuno-huno kabayan sa kalooy. We tend to separate those two in our mind because we think of them as opposites. Kung kita maghuno-huno kabayan sa paghukam, naghuno-huno ta nga opposite gayud niya sa kalooy. Pero si David nagayon today, I will sing of mercy and judgment. We see that in sometimes mercy and judgment are opposites. Let me show you one illustration of that. Go with me to James chapter 2 verse 13. James chapter 2 dito sa katapusan sa imong Biblia. James is right after Hebrews. Hebrews, James, 1 2 Peter, 1 2 3 John, Jude, Revelation. So duol sa katapusan sa Biblia. James chapter 2 verse 13. James chapter 2 verse 13. Kung nasa amen? For he shall have judgment without mercy, that hath showed no mercy. Now look at this next sentence right here. And mercy rejoiceth against judgment. Notice the word against. What does it mean to rejoice against? Rejoice against. Bisaya. Kay siya makabaton og paghukam nga walay kalooy, nga wala nagpakita og kalooy. Og ang kalooy nagakalipay batok sa paghukom. Rejoice against. It's the idea of boasting because you won. Magpasagarbo ka kay ikaw ang nakadaog. It's like if you're some boys are playing basketball, sila nga magdaog usahay magpasagarbo sila. Kami nagdaog niya, kamo ang napildi kana, di ba? That's rejoicing against. Does that make sense? Rejoicing against. So mercy rejoices against just judgment. Here's the idea. Ang kalooy magpasagarbo or magkalipay, malipay siya kay siya ang makapugong sa paghukam. It is mercy that holds back judgment. So mercy rejoiceth against judgment. So many times kita maghuna-huna ang paghukam ug kalooy kontra sila. In some ways they are. And in this verse we see that. However, see David nagingon, I will sing of mercy and judgment. It is true, ang kalooy sa Diyos, mao ang nagapugong sa iyang paghukam dinhi sa kalibutan. Nagdaghang kadautan diri, di ba? Nga naman ang Diyos wala pa naghukam gayud. Pohon-pohon, there's a tribulation, human sa rapture. Ang kapungo sa Diyos ibubo nga dinhi sa kalibutan nga walay sagol. That has never happened before. You understand walay sagol? In English, without mixture. That has never happened. God's judgment on the wickedness of the world has always been mixed with some mercy. Ang paghukom sa Diyos sa kadautan nini nga kalibutan kanunay sa una sa tanan laing paghukom na gamay nga kalooy. Nasago sa kalooy. But in our text verse, si David nagakanta, nagdayeg sa Diyos alang sa iyang kalooy ug alang sa iyang paghukam. Now what does that mean? Go back with me. Are we still in let's go back to Psalm 101. We're gonna bounce around. Psalm 101. Keep a bookmarker in Psalm 101 because balik-balik ta sa Psalm 101. Maglanta ta sa laing-laing dayo mo balik sa Psalms again. Psalm 101 verse 1. Psalm 101 verse 1. Kung na sa amen?
I will sing of mercy and judgment. Unto thee, O Lord, will I sing. Ako mo wit, may tungod sa kalooy o paghukom, nga na kanimo, Ginoo, ako mo awit. The truth is, this is not a hard verse to understand at all. Dali lasud ni. Mercy here in this verse is God's goodness to us. It is the way that God treats us because of, watch now, because of the softness of His heart. Ang kaluoy ni nga verse, mao ang paaging ang Diyos magtrato kanato, ang iyang goodness, ang iyang kaayuhan nganhi kanato, nga naman maayo siya nganhi kanato, tungod maayo ta, dili. Tungod sa kahumok sa iyang kasing-kasing nganhi kanato. God has been merciful to all of us. Mercy is often defined as holding back punishment. And for a long time, kana akong giwali pod, ang kaluoy maulang ang pagpugong sa pagsilot nga angayan ta. Did I say that correctly? Is that a correct sentence? Okay. And that is true. That's part of mercy, pero kanang gamay lang nga bahin sa tibuok pasabot sa kaluoy. Ang pasabot sa kaluoy lapad gyud, ang pagpugong sa pagsilot kanang gamay lang nga bahin. Go with me to Hebrews chapter 4. We're going to look at verse 15. I want to make a statement while you're turning. Kung ikaw mo tuon sa Biblia o mo tuon sa tanang lugar sa Biblia nga gigamit ang pulong kaluoy, sa dali madugay ikaw mag-realize nga ang kaluoy na mas dako nga meaning kaysa pagpugong sa pagsilot. Because many times ang mga tao naghangyo og kaluoy o wala sila sala niya ng panahon na. I mean, syempre, kitang tanan na sala usahay. I mean, wala tayo mahimong perfecto. Pero wala sila naghangyo og kaluoy. Ginoo gayaw pagsilot nako. No, sila na nagsunod sa Ginoo gihapon og Ginoo hatagi mi og kaluoy karon. When you study mercy, you find out it has a much bigger meaning. Mas lapar ang pasabot kaysa paghukom. Pagpugong sa paghukam. Let me make a statement right here. What is mercy? Can I explain God's mercy in a very simple sentence? Mercy is the soft part of God's heart towards His people. Ang kaluoy maong humok nga bahin sa kasing-kasing sa Diyos ngadto sa iyang katawhan. Hebrews chapter 4 and verse 15. Hebrews chapter 4. Kung nasa, amen? For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Now we're going to read carefully in Visayan. Kai, kita walay labaw nga pari. Kinsa ang atong labaw nga pari? Who is our high priest? Jesus Christ. Nagyon diri kita walay labaw nga pari. Pero kinahanglan ta padayon nga mubasa. Nga dili matandog sa pagbati sa atong mga kahuyang, apan sa tanan bahing gitintal siya sama kanato apan walay sala. This verse has something we call a double negative. Does anybody know the grammar rule for a double negative? Kung naay duwa ka negative, duwa ka dili. Unsay mahitabo kung naay duwa ka negative? Mahimong positive. Panaglitan. If I say, ganahan ko mupahayag karong hapon, dili gwapo. Pila ka dili? So, if I say, ako dili gwapo, unsay pasabot? Maot. Pero kung akong musulti, dili gwapo. Doble na, positive na, gwapo ko. Amen. Amen. Sama the mic up. Magplano siya mangayo og raise ang sweldo. So, diri sa Hebrews 4:15 na double negative. Kay kita walay labaw nga pare nga dili matandog. Walay
Dili. They cancel each other. So pwede ta musulti, I lost my place. Aduna tay, instead of wala, it becomes aduna. Aduna tay, labaw nga pari, nga matandog. Saptan ninyo? Ang atong Diyos magbati sa atong mga sakit. Kana manggod ang kaluoy. Ang yang kasing-kasing matandog. Dili gahi ang yang kasing-kasing nganhi kanato. And not just us, all people. God is merciful to everybody. He doesn't promise to be, but He does. Dako gyud, hey, sa wala pa ka naluwas. Ang Diyos wala nagpatay nimo. Malaluyon siya nimo diya sa panahon, wala pa ka nakasabot, wala pa ka naluwas. Bisan wala pa ka naluwas, dako gyud ang kaluoy nganhi kanato. But that mercy, it's that softness. It's not just magpugong. Nga naman siya magpugong tungod sa kahumok sa iyang kasing-kasing. So, the mercy is the softness, not just the holding back of punishment. Saptan niyo ka na. Ang pagpugong sa pagsilot, kanang gamay ra, mas lapad yun ang kaluoy sa Ginoo. Naidagang lain ere nga apply diri. Ang kaluoy, mauman, ang kahumok sa kasing-kasing diha sa Diyos nga maghimo kaniya nga ganahan. I'm sorry if I messed up the grammar, but it makes Him want to withhold judgment. So the mercy is much wider. And David said, I will sing of mercy. Whose mercy, David? God's mercy. Unto Thee, O Lord, will I sing. God, I want to sing to You. I want to sing about You. God, como kanta kabayin sa imong kaluoy ngani kanako. Have you ever noticed? Sayon kayo lang kanato. Nga mo kanta ngadto sa Dios samtang kita nagasinati sa iyang kaluoy. You ever notice that? Kung ang Diyos mo padala sa blessing, basin financial blessing, that's God's mercy. He says, I just want to, why are you doing this? Because I like you. I just, naikahumok sa akong kasing-kasing. We say in English, I have a soft spot in my heart for you. You know God has a soft spot in His heart just for you. Para kanimo lang. Turn with me to Psalm 103, verse 13. Has God ever surprised you with a financial blessing? What can I expect? Kana ba na itabo? Naka-experience ba ka niyan na? Oh, kitang tanan na yung mga panahon ng Diyos nag-surprise na to. Wow, kukabalo. Do you know what that is? That's mercy. Kanang kahumok sa kasing-kasing sa Diyos. It's not just holding back punishment. It's God's, I want to be nice to you. I like you. Psalm 103, verse 13. Kung nasa, amen? Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear Him. Can anybody guess how they translate the word pity in the Visayan Bible? Kaluoy. Sama sa uskaamahan nga nagakaluoy sa iyang mga anak, sa ingon ang Ginoo nagakaluoy kanila nga nahadlok kaniya. Just like a father has that soft spot for his kids. Na kahumok sa iyang kasing-kasing ngadto sa iyang mga anak. Kanang pagbati sa Diyos nganhi kanato. Sometimes it blurs over. Is this God's grace or God's mercy? I'm not sure where to draw the line, pero ako mo dawat sa tanan. Di ba? Dawatong gayud na ko ang tanan. Kung siya gana mo hatag ganang kumudawat, dito sa langit siya makapasabot na ko unsang grasya, unsang kaluoy, dawaton na ko ang tanan. Pero sama-samahan, God says, just like you earthly fathers have that soft spot for your children, He says, I have that desire too. Just like Hannah comes into church and everybody gives her a snack. Diba? I keep saying it. Sa adlaw siyang kasal, she's going to weigh 200 kilos. We have a great English expression about marriage. You know it's coming, don't you, wifey? You ready? If you can't carry her, don't marry her.
Amen, Brother Michael. Amen. I lost my place. Stop distracting me. So imagine, kung kita mag-experience sa kaluoy sa Ginoo, basing siya magpadala sa special blessing, maybe it's a financial blessing. Yan ang mga panahon na sa panalangin, nga kita nagtilaw, nagsinhati sa kaluoy sa Diyos. Sayon kayo mo kanta. God is so good. God is so good. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Abri na ang mga bintana. Isn't it easy to sing when we're experiencing the mercy? Oh, siyempre, David, I will sing of mercy. Ako pud and judgment. Sama na. It's amazing how easy it is for us to sing. Samtang kita nagatilaw sa katamis sa kaluoy sa Diyos. However, si David, wala nagkanta lang kabahin sa kaluoy. Nagsulti siya pod nga siya mo kanta kabahin sa paghukam sa Diyos. Now, what does that mean, that word paghukam? Well, kind of like the word mercy. The word paghukam has a much broader meaning than we normally give to it. Most of the time, kung kita maghuna-huna kabahin sa paghukam, ang atong hununa magdiretso ngato sa pagsilo sa sala. Pero sama sa pulong kaluoy, ang pasabot sa paghukam mas lapad gayud kaysa pagsilot. Judgment. Let me explain it this way. Judgment in the Bible is the ability to look at a complicated situation, understand all the details of that situation, and then make the right decision. Kana ang pasabot sa pulong paghukam. Panaglitan. Come here, Vaughn. Come with me. All right, stand right there. Tanaw ko. Ang tayo mong buhaton. Ako ang maguhukam. Kamuting daw dari, magbaliwala na kung sa mana. So, kung naay kaso, huwag sila mo tindog atubangan sa barangay captain, kaya dili seryoso kayo, just barangay lang ang situation. Ang responsibilidad sa barangay captain or ang maguhukam, whatever the case is, he has to judge who did wrong and who did right, or if they're both wrong, diba? So, if I look at this, huwag sila magpassport na ko sa situation, ako musulti, siyang nasayop, siyang sakto, ikaw mo bayad niya. Did I just make a judgment? Yes. Did it punish him? Yes, it did. Did it punish him? No. It helped him. You understand what I'm dealing with here? Paghukam does not only mean punishment. It means make the right decision. Alright, salamat kayo. Vaughn, criminal ka. Let me say this in Visayas. Ang paghukam, maong abilidad sa pagtanaw sa komplikado nga sitwasyon, makasabot sa tanan mga detalye, dayon maghimo sa sakto gayud nga decision. It's to be able to see what really matters in the situation. Sometimes, usahay ang decision na ay pagsilot sa sala. Pero kanang gamay kayo nga bahin sa hukam. God is a God of judgment. That doesn't mean ganahan siya magsilot sa sala. No, judgment means He makes the right decision. Maghimo siya sa saktong nga decision. God's judgment in the Bible is His ability to always make the exact right decision in every situation. Ang paghukom sa Diyos diya sa Biblia, maong yung abilidad ng kanunay, matag panahon, matag situation, maghimo siya sa sakto gayod nga decision. Dali sa kalibutan, nay mga tao nga malaluyon kaayo. O tungod sa ilang kaluoy, ang natural softness, tungod sa kahumok sa ilang kasing-kasing, mubati sila sa mga sakit sa uban. That is the gift of mercy. Your pastor doesn't really have that. Watch me now. And because of their mercy,
Tungod sila makabati sa sakit sa matag tao nga nailabot sa situation. Usahay, maglusod sila sa paghimo sa saktong decision in a complicated circumstance. Their soft heart can sometimes cloud their judgment. Nagastorya ta kabayan sa tao, dali Diyos. Tao. Usahay ang kahumok sa kasing-kasing sa tao magpalubog sa iyang paghukam. O di ko ganan mo punish kaniya. But sometimes people need to be punished. Para sa iyang kaugalingong kaayohan o para sa kaayohan sa mga tao nga mubantay. The Bible says, smite a scorner and the simple shall beware. Hampaka ang mayubiton o ang mga yano magmatngon. Sa word beware, magmatikod, basin. Ni mo bantay, mukaton siya. Usahay ang humok ng kasing-kasing magkapalubog sa paghukam sa usa ka tawo. This is a very, watch me now, can I apply this practically for a minute? Kini uska common kaayo nga sayop nga himuon sa mga inahan kung amahan mag-decision nga magbunal sa anak. And I don't mean abuse, I mean proper spanking like the Bible word. The Bible says, he that spareth his rod hateth his son. That's the word bunal. It's not talking about a big bamboo stick. It's talking about something that stings. It's not talking about something that's going to damage or cause harm. It's talking about proper biblical discipline. In English, spanking. Ang papa mo sulti. You're getting a spanking. Ato na sa imong kwarto. O ang mama mo sulti, Tili! Not my baby! Mama, ang kahumok sa imong kasing-kasing, nagpalubog. Can I use the word lubog? It's clouding. Nagpalubog sa imong paghukam. Shut up and let your husband do what he needs to do. Psalm 119, no. Where is it here? Proverbs 13:24. I just read it a minute ago. Listen to this. Well, I started to quote it. I don't think I ever did. He that spareth his rod hateth his son, but he that loveth him chasteneth him betimes. Siya nga nagapugong sa iyang bunal, nagadumo sa iyang anak. Apan siya nga nagahigugma kaniya, sayo nga nagakastigo kaniya. Sometimes it happens the other way, but most of the time it's mama. Most of the time it's mama how do I say that? Come between. Magbabag, mopatunga sa papa ug ang anak nga kinahanglan sa spanking. And God says, kung imong anak dili mo tuman ug dili ikaw mo pugong sa spanking, wala kay gugma na kay dumot. Say, but Pastor Mike, that doesn't make sense. Humok akong kasing-kasing. Yes. The softness of the heart. Because the mother, and sometimes the father, but let's talk about the mother, because she is unwilling for her child to suffer a little bit right now, that child will suffer much greater in the future. Ang BJMP walay kahumog sa kasing-kasing. O kung dili ka mupugong sa imong mga anak, ang government mupugong nila. Dili ka ganahan mag-spank nila kung kay wa siya naghimo sayang buluhaton sa balay. Oh, dili, pwede mag-time out lang. I'm sorry, time out isn't biblical. Spanking is. There are times I'll take one of my kids and say, oh, you sit over here. But that's not the main method. The main method is you sting their bottom. How's that for clarity? That's Bible. But many times, ang kahumok sa atong kasing-kasing, mao ang babag sa disiplina nga gikinahanglan sa atong anak. Are you listening? We make the wrong decision because of mercy. I feel like I just ran into a wall. Are you mad at me? Come on now. Stay with me here. Parents, God says train up a child in the way he should go.
That includes discipline. I'm sorry. That was just a side note. That's not even the message. It was just, I added it in because it's a really good illustration. And I feel like I should preach on it for about 20 more minutes because nobody's saying amen. Listen to me now. Because of our human nature, sometimes mercy can actually cause us to hurt the people we love. But God doesn't have that problem. Ang Diyos walay problema. Perfect. God's characteristics are perfectly balanced. Angay gayud, sakto ang tanan. So I'm going to leave that very unpleasant topic behind. One day I'll write a book about it in Visayan. But until then, let's get back to the message. Let's go back to Psalm 101 and verse number 1. Kinahanglan ta muundang og paminaw. Pagpaminaw or wala? Walay. Kinahanglan ta muundang og paminaw sa mga child psychologists sa atong kalibutan karon. Wala sila kabalo bisan unsa. They have no idea. God's ways work. Old-fashioned discipline works. Psalm 101 verse 1. My flesh wants to keep preaching but we'll go back to the sermon. Here we go. Kung nasa amen. I will sing of mercy and judgment. Unto thee, O Lord, will I sing. Ako mo awit mahitungod sa kalooy ug paghukam. Nga na kanimo Ginoo ako mo awit. Ang atong Dios malaluyon gayud. Pero dili gayud siya motugo ngayang kalooy mubabag kaniya gikan sa paghimo sa saktong decision sa atong kinabuhi. Paghukam is making the right decision. And God never looks and says, "Oh, I know what I should do, but I don't want to, so I won't." God always makes the right decision. Kanunay siya maghimo sa saktong decision, saktong paghukam. Dili gayud siya motugo ngayang huna-huna malibog tungod sa pagbati sa kasing-kasing. He always makes the right decision. Are you with me tonight? He's not like us. Sometimes we're too merciful. Sometimes we get mad and we're too harsh. Tinod ba? Usay sobra ang akong kaluoy, usay sobra ang atong kasuko, and what we need is a balance. God is perfectly balanced. He never makes a mistake in His judgment. He knows what we need and He makes the right decision. Ang atong Ginoo kahibulungan gayud. He can have perfect mercy and perfect judgment all the time. Ang Diyos lang. And David said, ako mo kanta sa kaluoy sa akong Diyos siya. Humukayong iyon kasing-kasing ngani kana ako magabati siya sa akong sikir. Makasabot siya sa akong paganto. Ako mo kanta sa iyang kaluoy. Pero ako mo kanta pud kabayan sa iyang paghukam. Tungod nahibulo ko nga siya kanunay maghimo sa saktong decision bisan sa panahon nga dili ko makasabot. Kabalo ko nga sakto yung decision. So ako mo kanta kaniya, ako mo dayeg kaniya tungod bisan wala ko nakasabot. Kabalo ko sakto yung decision. Are you listening? See, David, what he's saying is nakasabot ko nga ang Diyos. We say in English, God can see the big picture. Do you understand that? Sa pipila ka tuig nila ba, isaka ko sa Linabo Peak dito sa Dapolog. It is Dapolog, right? Dapolog ka na? Isaka ko. Gikan sa Linabo Peak, nakakita ko sa Dapolog o Dapitan. Ang river, ang suba, murag kini, ang kalapad. I mean, taas kayo. Sakit yura kong. Ano sa'y tawag niya ini? Calf? Bagtak. Akong bagtak. Sakit yun. By the time I got back down, my legs... But when you're up on the top, you can see the big picture. Diba? In battle, the general always stands behind the army so he can see.
Magtindog siya sa babaw dito sa bukid or bungtod aron siya of course this is older battles the way we used to fight, but kinahanglan siya magtindog taas aron makakita. Now what do? Na pictures and video gikan sa satellites. Makakita gikan sa babaw. Di ba? Our God sees from above the satellites. Og nahibalo siya sa tanang detalye. Not just in your life, but in the lives of all the people around you. And somehow, God balances, unsay maayo para nimo, unsay maayo para nimo, unsay maayo para nimo, and He balances all of that with His mercy at the same time and still makes the right decision. Psalm 119, verse 75. Psalm 119, verse 75. Psalm 119, verse 75. Unanas, amen? I know, O Lord, that Thy, what's the next word? Judgments are what? And that Thou in faithfulness hath afflicted me. Ako nasayod o Ginoo nga ang imong mga paghukam tarong. Og nga ikaw diha sa pagkamatinumanon misakit kanako. This is the man who's saying, God, I'm going to sing about your judgments. He says, sakto imong paghukam bisan sa diha ikaw mo sakit kanako. Ug ako mo dayeg ni mo gihapon kay kabalo ko sakto imong decision bisan wala ko nakasapot. That's tough Christianity, ladies and gentlemen. It's easy to preach, it's hard to live. So I'm going to preach it, I want you to live it. David said, God, nahibalo ko nga sakto imong paghukam. Bisan ka na magpasakit ka na ako. Nahibalo ko nga imong decision kanunay sakto. And watch me now. That attitude is why David could sing of mercy and judgment. But you know what I've learned about me? Kabalo ba kaon sa akong nakatun kabayan sa akong kaugalingon? Hanas kayud ko. Mukanta kabahin sa kalooy sa Diyos. Pero dili kayo. I'm not so very good at singing about His judgment when it hurts. Dili ko hanas kayo sa pagdayeg sa Ginoo diya sa panahon sa pagsulay. Tungod usahay, dili ko mag-uyon sa iyang decision. Have you ever disagreed with God's decision? Isn't that the way we are? Kung kita magsinati sa kalooy o panalangin sa Ginoo, oh, taste and see that the Lord is good. Hangtod mo abot ang pagsulay nako. Dili ba ka na nga itong kinaiya? Oh, we're good at singing about God's mercy. Pero kung ang Diyos maghimo sa decision nga mosakit ka nato sa kalit lang ang atong tinguha sa pagkanta, makunhod na. What na'y pagkanta? What na'y pagdayeg? And instead of praising God for His wisdom and His knowledge and His perfect judgment, do you know what we do? We decide to make ourselves the judge and try to figure out if God really made the right decision. Ang pagsulay mo abot. Kalit lang, what na'y pagkanta. Kaya nga naman, kay busy ko magsulay, magbana-bana kung sakto gayon ang decision sa Diyos.
Do you know what we call that in English? Putting God on trial. Sapta ninyo ka na? What is that? Kasuhan? Gikasuhan ang Diyos? Kasuhan, di ba? Have you ever put God on trial? Gikasuhan ba ka ang Diyos? I have. Say, Pastor Mike, I don't think I've ever done. Are you sure? Kung ang Diyos maglantaw sa atong situation o giyang kasing-kasing ganahan mo hatag og kalooy, pero tungod sa iyang kaalam na kasabot siya, ang kalooy dali iyang kinahanglan karon, kinahanglan siya ni ining ang kalisod. Many times, instead of exercising faith, we make ourselves the judge and we start questioning God like He is a criminal. Don't we? Notice the word we. That's a kita. Here's what we do. We set up a witness stand. And we say, calling God to the stand. Do they say that in the Philippines? Do they do that's in America? Calling, do they do that here? Who's familiar with the system here? What do they do when they're calling somebody to be a witness? What's that pulong? Do they say it in English or Visayan? Visayan English? Calling God to the stand. We have some questions for God. And God comes up in our imagination and sits on the witness stand. We say, now God, ang rason nata diri sa court karon kay kinahanglan ta banabana, kinahanglan magsusi kung ang imong decision sa akong kinabuhi sakto man. We're gonna ask you some questions. Nami mga pangutana para nimo. We just want you to be honest and tell us the truth. So God, we have a few questions. Nami mga pangutana. Ug nag-expect mi ikaw mo tubag. Ug kini ang isulti sa Ginoo. You ever notice that? Kung kita magduda, mangutana sa Ginoo tungod sa pagduda, maghilom yun siya. We say, all right, first of all, God, nagatugok ka sa daghang pagsulay na iabot sa among kinabuhi the last few weeks na daghang kasulayan. And ganaran ko mga tanan nimo, nga naman ikaw naghunuhuna nga kana ang saktong decision nining panahona. And God says, God, basin wala ka nakasabot sa akong pangatana. Nagsulay ko, makabanabana kung sakto imong decision sa akong kinabuhi, pero dali ko makahimo sa decision kung dali ka mo tubag na ko. And God says, you've been there, haven't you? You know, God, hapit na kumasuko nimo. Samog na. Please explain to the court. What evidence did you base your decision on when you let that trial come? Unsang ebidensya nga nakit-an nimo sa akong kinabuhi nga gikinahanglan nako kana nga pagsulay? And here's what God says. God, nga naman, wala ka nagtubag sa akong mga pangutana. You ever ask that question? Turn to Psalm 50, verse 6. Psalm 50, verse 6. Psalm 50, verse 6. Kung nana, say amen.
And the heavens shall declare his righteousness, for God is judge himself. Selah. The word Selah means stop and think about that. It's like a period at the end of the, but it's music. It's like a rest in the middle of the song. Para ninyong nakabalo sa music. I don't 100% agree with the Visayan translation because this verse is a little tricky. I'm going to read it in Visayan, then I'm going to explain what I think what it means. I'm not sure what better translation there could be, but I'll explain what I think based on the English. Ug ang kalangitan mupahayag sa iyang pagkamatarong, kayang Diyos maguhukam mismo sila. Most of the time, the word mismo is a very correct translation of himself, but I feel like here naikulang. Because the word himself in the sentence means walay lain. Siya na ginusara. When I was a kid, we had a stupid little book. Sesame Street, I think. And it had all these children, and they're not actually children, they're stuffed animals or something. I don't know what they are. But the book was called I Can Do It Myself. And you open to the first page and it's, I can brush my teeth. I can do it myself. What does that mean? Dili ko kinahanglan sa tabang, ako ra isa. I can tie my shoes. I can do it myself. I can read a book. I can do it myself. And we say, God, nga naman wala ka nagtubag sa akong pangutana. And God says, I can judge the world. I can do it myself. Judges don't have to answer questions. They're the judge. Ang mga saksi kinahanglan mutubag sa pangutana. Ang mga kriminal kinahanglan mutubag sa mga pangutana. Pati ng lain-lain abogado kinahanglan mutubag sa pangutana. Ang maghuhukam dali kinahanglan mutubag sa pangutana kay siya ang maghuhukam. Ang Diyos dali usa ka kriminal tungod sa nagtuong problema moabot sa atong kinabuhi. But how many times in our lives have we put God on the witness stand because He allowed a trial, another trial, into our lives? Pila ka panahon, kita mangutana og Diyos walay tubag ug masuko na ta. Daghan. Daghan. It is the pride of man that thinks he has a right to demand an answer from God. God is judge himself. Ang garbo sa tao, mga raso kita maghunahuna pwede ta maningil sa tubag gikan sa Diyos kabayan sa iyang decision sa atong kinabuhi. Siya ang Diyos. Siya ang maghuhukam. Siya ray isa. I'd like to say tonight, uban ninyo dari karong gabi kinahanglan mo kuha sa Diyos gikan sa witness stand o ibalik kaniya sa iyang trono. Undangi ang mga kaso batok sa Diyos tungod sa iyang mga paghukam. God is judge himself. Kini ang ras ng daghang tao na wala na'y pagkanta sa ilang kinabuhi. Oh, they sing when there's mercy. Pero kung na'y pagsulay, they put God on trial. And you can do that if you want, pero mawala ang imong kantahon. I will sing of mercy and judgment. Unto thee, O God, O Lord, will I sing. Can I ask you a question? Nawala na ba ang kantahon sa imong kasing-kasing? Maybe it's because you put God on trial. Because when you're doubting God, you don't want to sing and praise God, do you? Pero ikaw ang wala na'y kalipay. Ikaw ang mawad-an sa kalipay.
Uban na to, kinahanglan mo kuha sa Diyos gikan sa witness stand ug ipabalik siya sa iyang trono sa atong kinabuhi. Of course, I understand God's on His throne no matter what we do. Pero sa atong kasing-kasing, ibalik siya. In some ways, this sermon's a lot like last week. Priyo sa sermon last week. Same truth. Stop judging God for His decisions. He knows what's best and He's good. Nawala ba ang imong kantahon? Take God off the witness stand. Stop demanding an answer and start trusting God, and you'll get your song back. On every head bowed, every eye closed.